राति पाइले अष्टमी मु आसी एठी हल्दी पत्र काटी ये गोटे लोक जाइछन गोटे जुग पाइले हां इरे तमे मार्केट को गलो घर को आसीबो तुम पार्टी तो खना कोन का सहित गपुदिबो ए बाबू ओरा बाबू बाबू एरा बाबू पुरा मिसम के रोच बुलना बाबू नानू तमे दलु तो गुटका दली दऊ तो ये गीत ভাল লাগন गुटका दलु तो ना ता मा घइता को दली दऊ तो भात कल गली गली भात कल कौन खबर बात कला हम दादा हम ठीक अछ कौन कुंधेलु न थकालु पी दे तू मो हां ठीक अछ हां दोना पली गेला दादा कौन दादा थिया होवे अबता नहीं कथा कहती दादा मत पदिन मामू डाकुला आदि कहती दादा कि दुग हला मु दाई दाई थियाला अतमी भालो नै कि दिबाल अछि दादी कुआ जाइथिलो तम तो ब्रेक दहनी काई साइकिल चलाउछ बुझिलु भात कल आज्ञा एता कोन म मतल साइकिल थेदी माली थेदी रहयो एता साइकिल दा हेई ब्लेक थेती माली 3 किलोमीटर दुलेले गाली रहयो नहीं आओ विश्वास कलिउनु गोटे थल साइकिल तले की जाउती गोटे फल दुकान पाखे लखियाला अछि हातेले माली देली ब्लेक रहलानी टोटाली ता आपुल पेती होबल तले की पालो तिली की पारे गली मोजा तमे को ए बयस रे एते रंग चुटी फुटी कलर करी निस फिस को अधा धळा अधा कळा कोन तेपा जळुछ थकलु आइला बेले बातेले गोटे बुली दीता जाउथिले हठात आखि माइली गोटे बुली गला गले तोर पड़े ए बयस राखी मारुछ मोला देती को कॉलेज धियो नंबर थौ मो पागल नाउथि की कहू न केते बेले जिबे के जानी मु सब काम सारी साइलेनी हल्दी पत्र धोई साइलेनी हां पुर झिया घर को जिबे साइकिल रे आज आसंतु जी हाय बेबी दानेमन कोन हला ये बुढ़ा मारी देला लो मोटा भांगी बुली 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 की लवनी ए बुढ़ा तो क्या कोना मोर थाई तले थेप दो आथुती तो ओते साधारण ध्यान नाही तू एथु मो आगल थिया जाई तमे कोन आखी फुट्टी जाईची कौन तू होई जाईचो कौन तू कहबू तुम आखी कथा देखा चिन्हि कल तू चिन्हि तू मते हां मो आथिति देखाउनी तो बापा तते जन्म करती गोते भल ततिया भलिया देखाउती थोत मुठा बापो नारे कहबनी खबरदार हां कौन एते हित एते गलम हां थला कोइला खाउती ना कौन एते हित मो भल थमनाले थियाई कि मो उपले पुनी हित देखौती तिनी तू मते हानि के तते टिक टिक कर लेबी काहे डायलॉग मारछ बुली के आदि माल देवी थली भी माली माली देवी तो टॉप साइलेंट कौन होची पापा तुम एते बोलो हेलोनी कोन तुम मां संगे छोट बड़ा लागुछ पापा तुम कोन दरकार ले बहुत तुम ते झगड़ा करियो मोर पस्ती फात्यो मोरे पाठ परि पारुनी ओह की दुख की विशृंखला घरे तू एक्चुअली कथा तू बुझुनु मिली मो तथा थुन मु तते तंतु गोटे कथा हला ये बाद्य बुली हालाम दादी थानीति माइति ना मो मोले दबाब दे कथा वालता को मु तते बहुत भलो पाई मिली थैंक यू ताइति ना तू मोले एकमात्र ओरिजिनल थियो बिकॉज़ मु थना तू थनी बुझुनु थनी नुआ तू थनी नु ते ओ हालाम दादा कह देबो तू थनी पापा तमे बितैलो चल बितुलु कथा यही जोगनी खा पाई तू मुंह पाई हैला मु तो कहली कोन दरकार जाई पाठ पढिबा ठेई ठेई हे कॉलेज जीवा तू तो तोर बासा हिता हे बड़ झ बाहाला ए वर्ष प्रथम अष्टमी हम अष्टमी करि जीवु तू परिया हितरे जन्ही मनुष्य भितरे खनी तो तइलु बुली तू मो धियो तू थनी तइ देलुनु जे मो थातिल लेंथ ले बोले गालो तानी देलु गालो एठी गोटे यात्रा बाड़ी चलेले झिया घर को तमे जो आसीबा आस नले मु चालली दाम के खातिल करती तते आपे नो पल्ले तमे जाम ना आज मामुनी ता बॉयफ्रेंड सहित बेडरूम रे नाचिबो थेई 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 मामूनी थई 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 मामूनी थई 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 जोगनी के बुढ़ा चलौजी कम हलौजी अधिक हे बुली बेथि गप देखैबो चल हे सुनो सुनो एठी 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 रख ए, लुगा टिके ले जा ओलै त आथा बुली एथि लुगा दोकान आगे कहीं लखिलु क
এইଠି ମୋର କାମ ଅଛି ଝିଅ ପାଇଁ ଲୁଗା ନବା ଶାଢ଼ୀ ନବା ଛାଇଆ ନବା ଆଉ ଝିଅ ପାଇଁ ଖାଇବା ନବ ମାଇକିନା ତିନି ତୁ ମତେ ହାନିକି ଟିକ ଟିକ କରିଦେବି। ହଁ ହଁ ମୁଁ ବୁଝେଇଲି ମ ତମେ ଭାରି ଆଣୁଛ ଆସିକି ବୁଢା ହେଲାଣି କୋଉଦିନ ଆଳୁ ଗୋଟା କାଟିଛ ଆଣିଦେବି କହୁଛ। ହେଇ ଶୁଣ ଏଇଠୁ ଲୁଗାପଟା କିଣିକି ଆଗେ ଟିକେ ସୁନା ଦୋକାନରେ ରଖିବ ମୋର ଟିକେ କାମ ଅଛି। କଣ ବୁଲି ସୁନା ଦୋକାନ ଗଲେ ତୋର କି କାମ? ସୁମ କହୁଥିଲା ଜଇଁ ପାରେ ରୂପା ଚଢି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଆଉ ରୂପା ଚଢିଟା କୋଉଠି ମିଳିବ? ରୂପା ତଲି କଣ ସୁନା ଦୋକାନରେ ମିଳିବ? ଆଉ ମାଇକିନା ତିନି ତିନି ତୁ ମତେ ମା ଲାସ୍ତା ଉପରେ ତୋର ବୁଦ୍ଧି ଟିକେ ହଉନି ମୁଁ ଦେଖୁଛି। କୁନ୍ଦା ଖାଉଛୁ କି କୁନ୍ଦା ବୁଲି ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ଥଲା ଲୁପା ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଥେଇ ତଲି ଦୋଇ ପିନ୍ଧିବେ ଅତ ମିଳେ କହିଲା ଲୁପା ଦୋକାନରୁ ଲୁପା କିଣିବ। ରୂପା ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଆଉ କଣ ତ ମା ଭଇତା ଏ ଯୋଗଣିକା ଖନା ପିଡ଼ାକୁ ବାହାରିକି ମୋ ଲାଇଫଟା ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲା କୋଉଠି ପଡ଼ିକି ମର୍ଯାଦା କି। লচকমণি বেবি নো বয়ফ্রেন্ড তোর হেভি নো গুডু 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 বুলেট গাড়িরে বাজার বুলেই নেবি କଲା ଅନୁଭବକୁ କହିବୁ ବଥା ପିଅ ଦେଖିନି କୁନ୍ଧେଇକି ଧରତି ମାଇତି ନା ହାଲାମ ଦାଦି ଥାନି ତିନି ଏପଟକା ଏଇ ଅଥକ ତୁ ତ ଥୋତ ଧମନା ଥାପ ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛୁ ତୁ କଣ ମୋ ଥୋତ ଗୁନ୍ତି ନାଗ ଭଳିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ଗୁଲେ ହେଇଥାଇଲୁ କାହିଁ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ଗୁଡେଇବି ସିଏ ତ ଆସିକି ମୋ ଦେହରେ ଧକ୍କା ହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଧରିକି ବଇଛି। ଆଉ ତିନି ତୁ ତପଲରେ ଥେକିବି ହଁ ଭାଇ ମୁଁ ଭାଲି ହିଟ ମାଇଦେ ଲୋକ ଛାଡ଼ ମୋ ସେ କଥା ଏଠି ଅଶୋକ ଟିକେ ଲୁଗାପଟା ଖୋଲିଲ ବୁଲିକି ଆଜି ମାଲି ଦେବି ଲୁଗା ପତା କାଳ ଖୋଲିବ କାଳ ଲୁଗା ପତା ଖୋଲିବ ଇରେ ଠାକୁର ଲୁଗା ଖୋଲି ଦେଖିବା କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ସେ କଥା କହୁନୁ ଥାକୁଲୁ ଲୁଗା ଖୋଲ କହୁଛୁ ଲୁଗା ପତା ଖୋଲ ହେଇ କାଇଁ ସେମିତି ହଉଛ ଏପଟକୁ ଆସିଲ ଏପଟକୁ ଆସ ହେଇଠି ଅଶୋକ ଛାଡ଼ ମ ତାଙ୍କ କଥା ପ୍ଲିଜ ଲିସିନ ଏଇ ଯୋଉ ଶୁଣ ଯୋଉ ଅଜା ପୋଛି ତାର ଆଇ ସିନ୍ଦୁର ଯୋଉ 7:30 ବେଳେ ସିରିଏଲଟା ଦଉଛି ବା ସେ ଯୋଉ ହିରୋଇନ ପିନ୍ଧିନି ଯୋଉ ଶାଢ଼ୀ ସେଇ ଶାଢ଼ୀ ଗୋଟେ ଦିଅ 1500 ଟଙ୍କା ଯେମିତି ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଯୋଉ ସିରିଏଲଟା ଦଉନି କି ତୋ ଅଗଣାରେ ବିଛୁଆତି ମୁଁ ସେ ଯୋଉ ହିରୋଇନ ପିନ୍ଧୁଛି ଭି କଟ ବ୍ଲାଉଜ ସେମିତିଆ ଭି କଟ ଦବ ଯେମିତି ପିଠି ଛଅ ନାହିଁ ଦେଖାଦବ। ମାଇତି ନା ହାତ ତ ଥଙ୍କିଆ ବ୍ଲାଉଜ ନବୁ ତୋ ଝିଅ କଣ କେତନା କେ ବ୍ଲାଉଜ ପିନ୍ଧିକି ଉଲିବ ଅଥକ ତତେ ମୁଁ ତଇ ଦଉଛି 50 ଟଙ୍କାର ସବୁ ଦେ ଖାଲି 20 ଟଙ୍କାର ଥାଇଆ ଆଉ ହେଲା 10 ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ବ୍ଲାଉଜ ଦେ। କଣ 50 ଟଙ୍କାରେ ଛାଇଆ ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ଦିଆଯିବ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ଦିଆଯିବ ଝିଅ ହଉ 5000 ଟଙ୍କା ଝିଅ ହଉ ଆଜିକାଲି ଝିଅ କେତେ ପ୍ରକାର ନଉଛନ୍ତି କେତେ କଥା ନଉଛନ୍ତି ଆକୁ ସେମିତି ହବନି ଆଉ କଥା କହୁଥିବୁ ହଉ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ଆଉ ମଉସା ତମେ ଟିକେ ଏପଟକୁ ଆଇଲ ମାଉସୀ ଏପଟକୁ ଗଲ କଣ କହିବୁ 50 ଟଙ୍କାର ସାଲୁକନା ନେଇଯା ସେଇଥିରେ ଶାଢ଼ୀ ସେଇଥିରେ ସାୟା ସେଇଥିରେ ବ୍ଲାଉଜ କରିଦବ। ହଲା ଥିଅ ମୋ ଧିଅ ନା ଥାଲା କଥା পেডেলে মারি 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 ବୁଲି ହଁ ମୋ ଧିଅ କଣ ହେଇଗଲାଣି ରଖ ତମେ ନହେଲେ ମୁଁ ସାଇକେଲ ଚଲଉଛି। କଣ ବୁଲି ତୁ ସାଇକେଲ ଚଲେଇବୁ ତୁ ତ ଅଧେଡ଼ି ବେଳେ କେତେ ସାଇକେଲ ମୁଁ ଚଲେଇଛି ଓଲା ଦିଥର ବାଇଦେବି ଯାଏ ଝିଅ ଘରେ ବୁଲି ଏଟା କଣ ତଲିରେ ଥିମେ ତ ବଇବୁ କାଇଁ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛ କହିଲ मामूनी थई 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 मामूनी थई 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 ମୁଁ କେତେ ଅଧେଡ଼ି ବେଳେ ସାଇକେଲ ଚଲେଇଛି 22 ଇଞ୍ଚିଆ 26 ଇଞ୍ଚିଆ 38 ଇଞ୍ଚିଆ ମତେ ସାଇକେଲ ଚଲା ଶିଖେଇବ ଆରେ ମୁଁ ବୁଢା କାଇଁ ଏ କୋଉଠି ଗଳି ପଇଲା ବୋଧେ ଆଉ ଆସ୍କଜ ମି ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ଗୋଟେ ବାଟରେ ଖନା ବୁଢା ଗୋଟେ ଗଳି ପଡିଛି ଦେଖିଛ କି ତାକୁ ହତା ମୁଁ ବା ନିଦେ ଥନା ଏ ମୋ ଧନ ମୋ କାନ୍ଦି ମଲି ହେଇଗଲା ଉଠା ବୁଲି ଉଠାଇଲୁ ଟିକେ ମତେ ଖାଲି ଉଠାଇଲୁ ଇଏ ବୁଢା ବୁଲି ଚିହ୍ନି ତୁ ମତେ ଆଜି ବୁଲି ମାରିଦେବି ଆଜି ମାରିଦେବି मामूनी थई 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 मामूनी थई 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 2 4 6 8 10 12 हाँ ये ठीक अच्छे गोटे गोटे फेणारे पलि आस 14 टका कदली केमी बेपार करमी कहनी हाँ जो रेट है आदर हाथ मारी हेनी लो बाप 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 लो माउसी अंगुरु किलो है 140 हे बाबा आउ किए डाक 5 टंटी पड़गला मुझे आउ हेनी मारी पक ए माउसी माउसी कह माउसी 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 चुप चुप पानी कर चुप किए किए मारी
ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସାଇକେଲ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୋ ଦୋକାନ ଭାଙ୍ଗିଦବ ନା କଣ ଚିହ୍ନିନି ଦୋକାନ ଭାଙ୍ଗିଦବ ନା କଣ କିଛି ନ କହିଲାଠୁ 1.5 କିଲୋମିଟର ମତେ ଏମିତି ତଳି ତଳି ଟିକେ 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 ମାଉସୀ ବସ ଏଠି ଟିକେ ବୁଲି ମାଉସୀ କହିଲ କଣ ହେଇଛି ତମେ କୁହ ହେଇ ପୋ ଶୁଣୁ ତୁ ସେ ଖରା କଥା କଣ ବୁଝିପାରିବୁ କଣ ତଇଲୁ ମୁଁ ଥନା ହାଲାମ ଦାଦି ଆଚ୍ଛା ବାପା ମତେ ତ ତଥା ତ ମୁଁ ଥନା ଭଳିଆ ତତେ ଲାଗୁଛି ତମେ କଣ କହୁଛ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ହେଇ ବାପ ଶୁଣୁ ରାତି ପାଇଲେ ଅଷ୍ଟମୀ ଝିଅ ଘରକୁ ଫଳଟି ଯିବ ନା ନାଇଁ କହିଲୁ ହେଇ ବା ଫଳ ଅଛି କୋଉ ଫଳ ନବ କହୁନା ନିଅ ଫଳ ସେଇ ଫଳ ଯୋଗୁ ଏତେ କାଳ ଫଳ ଖାଇବୁ ନା ମୋ ପାଟି ଖରାପ କଲତୁ ବୋଲି ଏ ଖନା ବୁଢା କୋଉଠୁ ବୁଝିବ ଅଷ୍ଟମୀ ମାନେ କଣ ଏଣ୍ଡୁରିର ମାହାତ୍ମ୍ୟ କଣ ଫଳ ମୂଲ୍ୟ କେତେ କଣ ବୋଲି ପୁଣି ଥଲା କହିଲୁ ମତେ ମଉସା ବୁଢୀ ବୁଢୀ ଦେଖିଲୁ ଦେଖିଲୁ କେମିତି ତତେ ମାଲିଲି ଦେଖିଲୁ କେମିତି ମାଳ ଖାଇଲି ଦେଖିଲୁ ତମେ ବା ମତେ ମାତଲାନି ତଳା କି ଦୋକାନ ଖୋଲିଲି ମାଉସୀ ଗୋର୍ତ୍ତଳେ ପଡୁଛି କଣ ଫଳ ନବା କଥା ନିଅନ ହେରି ବାପ 4 ଡର୍ଜନ କଦଳୀ ଦେ 4 କିଲୋ ଅରେଞ୍ଜ 3 କିଲୋ ଡାର୍ଗନ ଫ୍ରୁଟ ଆଉ 5 କିଲୋ ଆପେଲ ବଦାତ ବୁଢୀ ଏତେ ଫଳ ନବୁ କଣ ଥେଦି ଏକଉଥିଆ ହଉଛି ନା ଥେଦି ଭୋଗ ହବ ଠାକୁର ଖାଇବେ କିଛି କଥା ନାହିଁ ଥୁନ ବାପ ମୁଁ ତତେ ଦା କହୁଛି ତତେ ଯେତିକି କହୁଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଫଳ ଦବୁ ବୁଝିଲୁ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗୁଲୁ ଗୋଟେ ଆପୁଲ କଦଳୀ ଫାଲେ ହେଲା ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଲିତୁ କଲି ଅଛି ତାକୁ 3 ଭାଗ କଲି ଗୋଟାଏ ଦବୁ ମଉସା ଗୋଟେ କାମ କରନା ସେ ଆଗରେ ପାଛେ ଚୋପା ପଡିଛି ନେଇ ଯାଉନା ଏଇ ବୁଢା ହେଲା ଅସଲ ଆରି ଯୋଗୁ ବିଚ ରାସ୍ତାରେ ଆସି ଲୋକ ବଦନାମି ହଉଛି ବେଚିତ ହଉଛି ଆଜି ପଛେ ଅଷ୍ଟମୀ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଏ ବୁଢାକୁ ଆଜି ଛାଡି ବୁଢୀ ଆଉ ସହି ହବନି मामूनी थे 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 थे